Abasifuzi bagiye gushyiraho ikarita y'ubururu mu mupira w'amaguru ku mukinnyi ukoze amakosa arimo kuburana n'abasifuzi. Usanzwe mu mupira w'amaguru hamenyereye ikarita y'umuhondo ihabwa umukinnyi ukoze ikosa ryoroheje ndetse n'itukura ihabwa umuntu ukoze ikosa rikomeye ugomba guhita avanwa mu kibuga ako kanya. Mu 1970 nibwo impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku isi FIFA yashyizeho aya makarita, gusa kuri ubu hagiye gushyirwaho indi karita y'ubururu. Nk'uko ikinyamakuru Telegraphe cyatangaje ko akanama gashinzwe gushyiraho amategeko agenga imikino y'umupira w'amaguru ku isi kari guteganya ko mu mpeshyi ari bw'iyi karita yatangira gukoreshwa. Umukinnyi wazajya ahabwa iyi karita n'uwaba wakoze ikosa kuri mugenzi we yahanwa agatangira kuburana n'umusifuzi. Azajya asorwa mu kibuga amara iminota 10 ajye yagaruka. Nk'uko bimeze ku ikarita y'umuhondo, n'umukinnyi uzajya uhabwa amakarita 2 y'ubururu mu mukino umwe bizajya bihita bibyara umutuku ubundi asorwe mu kibuga, ndetse yewe uzajya abona ikarita y'umuhondo n'iy'ubururu nabyo bizajya bibyara umutuku. Biteganyijwe mu buryo bwo kugerageza. Iyi karita izatangirana n'imikino ya FA Cup mu bagore mu gihugu cy'Ubwongereza. Biteganyijwe mu buryo bwo kugerageza iyi karita ikaba izatangira n'imikino ya FA Cup mu bagore mu gihugu cy'Ubwongereza, naho mu marushanwa akomeye nka Premier League yo izakoreshwa yo nyuma yaramaze kwemezwa burundu. Abasifuzi bashobora kuzajya batanga ikarita y'ubururu mu minsi iri imbere. Nyuma y'ikarita y'umuhondo n'iy'umutuku hagiye kuzanwa iyi ngiyi y'ubururu, akaba ariyo izajya yongera disipurine mu kibuga. N'aya makuru twari tubafitiye, njyewe mwumvaga ni Gift Mula. Iyi ni Mula TV, amakuru yacu nakagaruka.